Oke guys, bertemu lagi dengan saya Amandus bagi semua orang yang sering dijuluki gitar T atau Sidikam Sembat. Oh my god! Wow! Jadi kebetulan kita sonari ngasat behita di sidik kalang sesuai janji kita. Jadi amun ngasat di sidik kalang ikon kita prank do si Pita Boru Samosir. Nice. Mulai tadahamu Pita Boru Samosir oma salah satu pemain TikTok ne paling begak di sidik kalang dah. Mulai tadahamu nomai mana? Jadi mono prengon tanpa settingan dah, tanpa settingan. Imana pedang di boto imana au na lagi mulai tuh sidik kalang. Mono si pitok kan nggak au ale. Cuma dakar pe hami jumpa. Jadi ngaseri ngamar telepon do imana. Mulak kok jumpa hita inna tuh kan. Jadi rencanaku ning maju pang imana melalui prank. Jadi pura-pura tajalo manong WA ni mana. HP WA aku ngisipan di mana, WA ni imana pe ngahusipan. Jadi hubegi-begi nak keningkan si Pita ikan kerejo konter. Jadi ceritana hitan nong pura-pura mengisi pulsa matu mana. Baru belum ngasain no kita mengisi pulsa terhitarok menong tu mana pensiun tu mana. Jadi intinya berusaha menok kita majalo nomor WA ni mana. Jadi mau ngani ni mana WA ni mana. Baru langsung tata telepon di jalone dah. Atik langsung dia reaksi dah. Oh my god! Wow! Jadi akan persiapan ngahu siapa be topi dohot baju do masker dah aso nang teda. Jadi langsung mahita tu videonya dah. Let's go. Oh iya. Kenapa bukan aku ngalir dah? Aus. Minta fotonya. Minta foto. Iyalah dari tadi.